Saruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo, byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community, igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti. Agutega amatwi, aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bayirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira: Dr. Aida, barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asthma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida. Nagara ahantu heza ho gutura umuntu I'm nawe. looking forward to the peace and quiet. Gihe nshaka ahantu hari amahoro kandi The hatuje. novelist and I'm Mockingbird Trail, yeah. Mockingbird Trail kakazu kari mu ishyamba. Yeah, you're lost. It's about 10 miles. Shawana yobye byo ni nka mayiri 10 usubiye inyuma. That's sad. Urahita ukata ibumoso bwawe. After a big red mailbox. Numara kuharenga urabona cya mailbox cy'umutuku cya kintu bashyiramo amabaruwa yo permanento agisaze pama. Ngo nkwiyumvamo biri too much. I'm running a spot here. Sana ari bereka nze nkorereza umuntu azabigufashemo naribe. Za permanento we. I'm not. Oh, you will call police. Wamagaye polisi cyangwa urayihamagara? I'm already. They're on their way right now. Nabahamagaye bari mu nzira bazi. What phone you do that with? Wakoresheje As telefone. you told us, you dropped yours in the... Kapo ufite imyaka 15 guhamagara izo saba baba bavuga bati no umuntu uri kuduplankinga. I know you can do better than that. Ndabizi ko akora ibirenze ibyo wana. I'm sure that when you're out there in the city, Ndabizi ko yari mu mujyi. all your hoity-toity rich friends, Uri kumwe na ziriya nshuti zawe z'abakire. I bet you can throw them back with the best. Ira Sheriff uko byagenze abasore bahita binjira Nyagasani. Na Sheriff ari hano nta no kumutinya. Mariette? Why don't you show? Ubundi se wabanje ukamwereka abasore baragaruka. Na Sheriff ari hano Nyagasani. Show my that pretty little mouth of yours couldn't get enough as far as... Amweretse umuntu kaparamoka. Hey! Yavuye ushoboye gutanga ka brojob nimba ari ibiki. Abantu muri kureba filime muze kunyandikira mu mbwire mu kinyarwanda ko babyita kuvuza ikondera. Avana yo sekateri mwikati ndabo mbega umukobwa w'umutindi. Bya bindi bavuga ngo umukobwa iyo yarakaye shitani aramanuka kaza kiga ukuntu ubugome babukora. Filime si irangiye, umukobwa yari yihoreye. Na filime yacu nuko igenze bahitaga ngo iki, I spit on your grave cyangwa se n'igituro cyawe ndakivumye, giciriyeho ndakivumye. Spit ubundi no gucira, ubwo nimba mutabizi munabimenye. Filime nuko igenze, website bahitaga soanefilms.com. Tuzahure mu zindi filime zikurikira mu kanya, ndaje mbatemo. Ciao ciao, bye bye. Dukomeza na Shanara Chronicles mu kanya, ubundi twirira show. Bye bye bye.